I dolorosi episodi che in questi ultimi giorni hanno Boleči inasprito dogodki zadnjih dni, ki so zaostrili delikatno stanje v Srednjeafriški republiki, so v moji duši prebudili globoko zaskrbljenost. S temi besedami je papež Frančišek začel poziv po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu na trgu svetega Petra. faccio appello alla parti coinvolti affinché si ponga Zato fine pozivam opletene strani, naj prenehajo s temi valovi nasilja. Duhovno sem blizu patrom kombonijancem, župnije naše Fatimske gospe v Banguju, kamor sprejemajo številne begunce. Svojo solidarnost izražam cerkvi, drugim veroizpovedim in vsemu tako hudo preizkušenemu srednjeafriškemu narodu, ko si na vso moč prizadevajo, da bi prerasli delitve in ponovno vstopili na pot miru. Da bi izrazil to bližino molitve vse cerkve temu tako prizadetemu in preizkušenemu narodu in da bi to spodbujalo vse Afričane, naj bodo še bolj pričevalci usmiljenja in sprave, nameravam v nedeljo 29. novembra odpreti sveta vrata katedrale v Banguju in sicer med svojim apostolskim potovanjem, za katerega upam, da ga bom lahko uresničil v tem narodu. Potem pozivu je papež Frančišek še spomnil na včerajšnjo beatifikacijo Terese Casini. tutti i centroafricani ad essere sempre più testimoni di misericordia e di riconciliazione. Domenica 29 novembre ho in animo di aprire la porta santa della cattedrale di Bangui durante il viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella nazione.